Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Medogbe na mesiame miawe zonva miabe wona sikemi dankore dibe doka wola enenye oyona nkobe akuvi emezilevu menye nyakaka dola le Festado TV be chaîne YouTube ati egbea mieva angonu talaregbo be mia obiabia one mi dankure mia jonwere le mia pazikpo me ne mia do tomi akpena mi medogbe na mi fogan Le hogbe mi dagan. Mere kuku miayo miabe nko miabe pe game mi je doa gomea mi je doa kpakpla ku game mi va mianto mi va hu miabe do pe ne miayo do pe achame nko na mi Me dakpe. Oya na nyin tobe ahli kojo Joseph. Nous tala menye. Me kpla do année 2006. Me va pas 2009. 2010 me ya me va fia. Ta me le do le tepe a pe me wiene yenye ya. Melodo. Donc il y avait encore une Carmel décor. Mais le kukunu kaye do nu semi be miate nwo e do ya be tiatia be yo akple avani angon tala. Mais d'après ma blome entata le nyaso de vie ta so school bandi ke ma blome tananu ta ye school a me gbenya le denamo kwa me da silenti dota de ntata me ta ma blome. Mere kuku eyi mi le do akpla mare ku hikaye mi dogo le do akpla be yi o eleke mi teun abe do akpla vie ni aleke mi teun no nkona nu okeke kaka egbea mi va zu do peto ma bloko ko vende pepe ave toto ji asenanu ta nenye be enya gbeto be akpla nde akwa do la tonu sese o me ela je gome ela va do afire o la do kuki omdo la abandonne o la gbatro avancer et là obe o la te duchu na nkolewa mere kuku estron le miasia ne ende aleke mi teun wona dosia sokpona pe me gborue mere kuku sro me la signo va ma globe dosia enye dore ke atawa kwa fe ji bobore estron adu no view adu no touch adu no awonu ike jia do doya me mere ku afika we mi ve plena mi abe do nu ole miatema yo funo ben kona mia nenyi juta mi plenelo asika me mi ve plenele no me dakpe ma gboro mi abe do no a ele lo me ba fi de pepe ke na temple mere ku la tema yo afiro ike ne mi edibe mi apleno mi anto mi apleno ko bana wa mi atema yibobore ave pleno wa ma gboro mi plena angole asivito le delta pent afie miga plenele adido gome evame kenkairi le lampapa motome mere kuku aleke mi teun wona ye asisino va dona dole mi agbo alo yona mi be mi ava o dona yo le yo wa pe me ata yo rokoro home kweto me dakpe ma gbolo be do anto exposer na rokwe kele o do am ovale o le pele ke o lo do arwa e la jodina mere ya me ala gogo la be va o dona ta ye ko ma neva ve me bena ni ekpo monu popore alo monu popore va somo na mi be mi ave ho chuchudo le dobu krua be o me de mi atem alon atati le mi ave angon tata nu boboere a ne ere nu kata ne aore nu kata nyama bloko be monu popore evana gari pepe game ye ne va edolale ye agbemeche ome plana nu vono ta nyama ona nu sosron gasia game konaro alondo be nu ti ta menye be ntatareka e ko nyenu ike menya ta ne mon popo buva be maga trove sron bua nyamele redi gare buke game me pobe milenare tame me be ma bio mi be enu ya ne mi te voade do don mi ya lo mi tane danari ne amowa po enu wa don mi me dakpe ma gbolo be nu ike tamelea o donai ta nenye be we dare be asado hin ativa dufen ta nenye ba me ava o kimi gbegbule se me kwa awene eve me pobe ameade asisinore va do mi i oso akanana alo me hefere ko
bene mi odoa quoi yaba ho ahefia est-ce que eve me kpo bena mi odoa darevo voa enyayo kata me agbran ame amete nwore di owa aleke mi tem pankonu aleke mi hoedo beda pe maglo be alondo e akwa kokio no na megere ye kenye dotoa e ja dogu ame nkume vovovo amero adongbe no be odo na leke alo do hi on to chan so ga wa odo voa leye okwimi glero amba no na regine no ta kebenyi be gbo ma wa gble mi acha daro nya cha mi leme nyenya kokoko bena miato de kayevio oglona be yuajo ya bloti neva veme bena amereva be ya kplo miajo ya bloti ne miave o miave do ale funu ade de mialwa akpeaka nyame glona koko be afire pepe ave nyino tia he ko be nona ne mega ya bloti acha doke ko me jave o voa ne mejo ya bloti a ameyo mateva chu do le fia lo ameyo la teva hiama tenye pe o egble dare ta nyanye be susu me no na koko be ma ya bloti afia a réussi vinya lo beleko afi ka gbeto gbele akwa amegbeto po mi vire sia data réussi le fun ta munyi be ajo le amebe jume ave tia bloti yenyi agbeto be nkogbe yo mere kukune ameare domi do ya be miawo na e miatamdo plaque ya diare nkeke nene mi wona alo gapopo nene mi wona gboe kona doa kovena na edotoa enyo eso capacité alo rapidité que l'on to asiwa amero ate so kosira reka so pano ya reka va nyama te son keke ameve aso awodo ala livrer na me ena nyemelo na be docha ne tidinyo ne do ava kwa melene awe anote kpobu ebulava ye glona kokoko be asisinoro le awabe nya esena unvire lenyi kpobe asisino avavo ye bebe na awo dore na e awo plakre na e voa eve mebe tono be angoko leza ya yento esana ngo alo ye fofo sana ngo ota yento ya ple ngo avana wade leke la tema honya maro la lua alo le lona ejore di okwa o nyama le bobore ne client va be angole ici alo ye no vire jirana ngo ta yento ya funi ngo na wa o magbe ore o ya do to yin ko ko ja be plango ta on to wela nyale ye amanage kudo client ke o chan o magu mekpo Nigeria ba mole nyabe entata be nuome mebe ma biomi be nye wana dona Ameriko ne le juda mi hona doso juda wona me hona doso na juda wona gbogore me togore ka ko mo na dole amo so na juda va dona do ta Nigeria be atisko metadaria odometorika eva ye plemi dogole nono mereme azareme ya me khoya be namba ye me draw ame odare tato majia maglobe dobo sona funvana ne kuku de miatema ponkuro enu ko kata mitana ntia to vona akpao publicité ko to ankawe mitana nya ponu vire kurentina mi o magloko be ntatantoa dore benya ekeketa ta nyanye meglobe menona de kaji alo ko ikegbe va kwa alo client gbe cover kwa muone ta be kpore me tableau de décoration abstrait tableau de collage on keke muone impression sur tricot casquette batik tout ce qui concerne le dessin mere kuku dokplavi le miasia mere kuku ao voa me khona stagiaire que me former na o que maglobe stagiaire nyero le France et do l'Amérique et do le Côte d'Ivoire du vovo me mere kuna mere be akpla doyare efene ni e bate sokpla doyo
et penene ba ole mi agbo ke ngwe alo leke contrat yinado doya ne amere akple aduchu ne edola akple pe ameton ke ne wona ko experience abele contrat ba paje 150,000 va me ala tu zive chuchu gbanto amela tu 100,000 e vegwa amela tu 50,000 mebe ma biomi be zigerea ameiko dona mi doa o nana mi nyana be ne yo dodo ala anwa ma de nana yo chuchutao alo ne yo nto yo kwa anwa ba bo akọ do ana yo ayo ngba ba pona ngo poti abe nkume leke nene be nu aba yina ro de mi te va gbro ne senemia me dakpe maglo be la pa madia ameyo sina ape wao we dona kufima ramio mia be doa ntata mea client meja te gblo be afuni angona ke ameyo sina pe wao la gblo be yo apla ngona penta va fi ke be va vana me lebe ango fifi va vana nyebe les penta pour les clients be ega négociation domé nene ke penta be a hoa do ameke le do amte dasire dio wa ke penta cha le mu le jibe do ane gen le si alo do ane jo le gbo ala be an be ila khodoa ta le do be o me bon e va vana me be penta la ti va tourno be anwa evo alo be leke ta ema bebe ma bio mi be enyarele ke mi be yo agbon akodon sen amere jeune vire ikene le apeme le kpoa nyarele ike be agbon ya so do nsen nene ba me awa medakpe enyarika ike mate agbon so do nsen yato so heavy pote nyebe ne enyamere lagbe me ye edo jesibe edore enyona le be lame ye fil na doa ma bia so mi asibe mi ajagba mi ale doa gome jeje ase na nu pe voir ne ogbe do di vire pevo ochozu nde ta di dodo e onde pepe abele yo na nyin ton konye ne ta nuike komate agbolo akodo nsia zigere amienya bena hotel alo merito odina satona fiosetozi alo ameiko katane le nusan le moto mea mebe ma bio mi be merito wa ote gogo mi antikwa hotel to wa ote gogo mi antikwa lekeye nugome sesi ayi le mi adomero medakpe maglobe merito we vananya gbonye ye le pericamea bechuna be kotoku blave voreke le pericame ma mere kukune amiare po video ya ye be ya yo ya don doare numero kadie amiara tem yo le akerentio kaba ne amere po video ya ye ojibe ya gogom ya adodoa atayom le 91 27 69 08 allo 96 51 10 58 afoto kpla pono dem nya pe wona si a Georgie na mi ye mi di be mi ato Festado TV di ne wa je si mi le Togo kple jutasia mi atema pokana mi le kapo mo je si si adi pepe je si alofa ve bla ve voni bla chie ke vo eton ewo bla ve vo ve Blave Vove, plus 228 93 10 22 22. Réaction.
Gracias.